Pregledavaju snimke, još uvijek ne mogu vjerovati da su preživjeli brodolom. Nisam spavala cijelu noć, svakih 10 minuta sam se probudila. A iz Italije su stigli jučer oko ponoći i to među prvima, još uvijek u svečanoj odjeći u kojoj su bili na brodu na večer. Ovako smo išli lijepo, smo bili našminkani i sve. Majice i sve što im je trebalo dali su im stanovnici na otoku Điljo, no to je već bio kraj, a ovako je počelo. To ne mogu dopisati kako je to bilo. To ko na Titaniku. Ista stvar na Titaniku. Lijepi mjesec, mirno more. A onda se čuo udarac i brod se nagnuo, prepričavaju, zavladala je panika, nitko nije znao što treba raditi. Prvo su se penjali na palube iznad, a onda spuštali do čamaca za spašavanje. Mi smo bili bez prsluga, to je već sve bilo iščupano, bučeno, jer ljudi su bili po saunama, po jakucima, neko gol, neko u gaćama, neko u veštitu, neko u štiklicama. Istu priču prepričavaju svi. Svi smo bježali van, stavljali pojaseve, strisli se, to je bilo vrisak, panika, djeca su plakala, tražili smo jedni druge, to je bilo strašno. Na graničnom prijelazu Pasjak granicu su jutros oko 5 sati prešli i ovi putnici, bez stvari, novca, dokumenata. Sretan što sam živ, jer ono što se događalo je stvarno sramota. Na oplati broda po rubu se vukli milimetar po milimetar do sajle, koja nas je onda, po kojoj smo se spustili da bi skočili jedno 3 metra na čamac. Svi su bili uplašeni, kažu, još u šoku. Mrak, ne vidiš sve te, užas, a poslije su ljudi padali po stepenica. Ni ovaj se dječak još nije oporavio. Bojao sam se, zato sam mislila da budemo se utopili i više nikad ne budem bili živ. No na kraju ipak za 127 Hrvata priča je dobro završila. Hrvatsko veleposlanstvo pomoglo im je da bez dokumenata stignu kući. U ovoj cijeloj nesreći i nezgodi najveća sreća to što su u ovom trenutku na sigurnom. A što se tiče ovih ostalih procedura, naravno da će sva naša hrvatska tijela biti na dispoziciji, pa tako i naša ukupna diplomatska mreža. Za obitelji Savudrije i njihove prijatelje bilo je ovo prvo krstarenje. Sve što su donijeli s putovanja jest ovaj prsluk, no kažu nema veze, najvažnije je da su ponovno svi na okupu.